Coronavirus. Corona hi Latin ṭawng aṭanga lak ni in Lallukhum ti na ani. Coronavirus hi atuam tua thil zum ang taklo om hian Lallukhum ang ema aming putchan po hi ani. Coronavirus hian classification pali a oma chung te chu alpha, beta, gamma le delta te anni a. Mishinga coronavirus thlen tu hi alpha le beta te hi anni. Coronavirus hian sava le leya kal ramsa te hi akai china. Bak hian coronavirus hi sava le leya kal ramsa a te akai chong china. Ma se bak hian akai ve ngai lo thum ani. Shileng hi ran pakhat aṭanga ran dangin an kai hian alwar du bika achan chu virus hian protein a mutation siamin virus ve ki cells a betin cells ho akai dar zum thin wangani. Mishingin coronavirus kan kai hian thoklama har satna te siamin pum le ril lama har satna sang athlen thinani. Coronavirus hian atlang puin mishinga chuan damlo da thlenin puitlinga chuan zazela panga aṭanga somin thoklama har satna annei china. Shitlang pneumonia le acute respiratory distress syndrome ARDS te atlen chin. Coronavirus then khat te phei chuan pum le ril lama har satna sang atlen chin baka kothalo te po atlen chin. Coronavirus sang za chuang a oma ma se mishing hrisel na atana hlaum pasari chia oma heng te hian shitlang le thok lama har satna athlen thin ani. Coronavirus sang te lo bel chiang ila pakhatna human coronavirus 229E hei hi alpha coronavirus ani a. University of Chicago researcher pakhatin sangkha chakwa somruk panga khan a muchhuak ani. Pani na human coronavirus NL63 hei hi alpha coronavirus ani a. Kumsang ni pali khan Netherlands sa no sen thlasari mi in aveiti buchwa ani. Pathum na human coronavirus OC43 hei hi beta coronavirus ani a. Kumsang khat zariat somriat bakwa aṭanga sang khat zariat somkwa chunga flu pandemic thlentu nia hriatani. Palina human coronavirus HKU1 hei hi beta coronavirus ani a. January sang ni panga khan damlo pani Hong Konga omten ankai ti hriat ani. Pangana severe acute respiratory syndrome SARS Guangdong province China aṭanga omtran ni in beta coronavirus ani a. Bak aṭangin rana kain ramsa aṭangin mishingin kan kai vele a. February sang ni pathum khan intranin July sang ni pathum thleng khan oma case sang riat omin zasari somsari le pali inan thi pha a. Fatality rate hi 9.6% ani. Parukna Middle East Respiratory Syndrome MARS kumsang ni le som pani khan Saudi Arabia aṭanga intran ani a. Beta coronavirus ani. Sanghong se aṭanga mishinga kai chon ni in akai dan hi sanghong se sa aṭangte sanghong se bul naya omatang tele anute tui in aṭangte a kai ani. Case sang ni zali omin zariat somnga le pariatin an thi pha a. Fatality rate hi 34.4% ani. Pasari na 2019 novel coronavirus COVID-19 tun naya coronavirus kan hriat tharber ania. December sang ni som pakwa khan Wuhan khopui China aṭanga intran nia hriat ani. SARS le MARS ang thowa beta coronavirus ni in SARS nena in anna anei nual ani. Bak aṭanga mishinga kai chon nia hriat ani. Wuhan khopuya ramsa zorna aṭanga omtran ni in hetaṭang hian ashri hi adarta nia hriat ani. Kan soitak ang khan coronavirus pasari te hian mishinga thoklama har satna an thlen veka shitlang kai noi har satna an thlen tlang puya chung te chu
narping shokro khu luna le khosik te anni henat na hi naute kumlama upate damlo le immune system chaklo zwalte a athok na zwal bik ani India a case masaber January ni somthum sang ni somni khan India a COVID-19 case masaber kan lo chata a Wuhan University China a zirlai chol manga lo ho Kerala Thrissur district ka cheng ani Mizoram a case masaber lo thlir le ila Mizoram a po case kan nei masaber kha March ni somni pali sang ni somni khan ani a March ni somprok sang ni somni a Netherlands aṭanga lo ho kha khosik khu le damlo na dang ane awangin Zoram Medical College a dalu ngal ani kha